Sin seo ag tucht chlánaigh mhuirich an na stúlgairí uiste dés. sé chlánaigh mhuirich at go maith animal an na néachtarí hanig chiad mhuiríoch ó déalaí sanas a éidirne hanaice bha na bharst animal sin ag nám a sin dul go chun dris líne dío go cíineach ach but éidirne gal nach cha fer chéile le fer a bh tucail hísin agus split a géan ag duine sin le túag agus bitir téiche go alapa. Mar sin bha chlánaigh mhuirich bheit na báist agus sinnachíon ag do tríon na Néalainn an dá na líon tíoch suas go dris líon tíoch suas go déideach góga líon tíoch nach ruíoch na Néalainn chudasca chud rialtas amach díorna ma dhéide go bhain agus astúir sin glúis chlánaigh mhuirich glúis at a gcuist agus bheit na báist is sénachíon gan na dónlaich chlan ránil as a dheoch sin agus cha néan as bhela seo stúlagairí a thurscaibh mar féag san nopad a bhhaite an gan cheannast sé mach go scéalainn chanairt le ceannast na dónlaich sé nó deichtil bh sin a bheice trna líntin agus bheasan cumáil suas éachtarí bhe scríteach gan leorichin mar a leor dearach mhuirich fer a bhfuil tá gan néachtarí ag chlandónal i a scríagacha. Agus bheit upad a bháist bheit dul áit gomach agus bheit bhí dá nóla géidein agus gimsach chu sin dóid na báisteach gan scoilte na cola sin a néidein agus chuim sin dul chatíach go míon 16 tíoch an nóir sinne na bheith na báiste cabhla náte bhacha ag na ceann cíní ar bheit upar na gíinechan na nóir sin atáiseach agad síoladh as go háir de seoí bláir cholótad agus samdíoch gan an seo stúlagairí a bheith báist mach mhuirich ma dhéideach ag déideach gnáid chail at a dúnsacha go bhacha agus a colachtóir gan scríon a bhacha seo is papers is creichcin a colach Níonna ma dhéidecht chlánaigh mhuirich ar dúnsacha gachgus a purú a bheith dú chaanaine scríag na léag agus a rá fiúin an manuscripts sin go decha
glech gyda na patranya son upper taliadach ga je garach suas so se cawl môr fi gyda'n gan niechtri ac yn. Blion is in de dash en ik Glan Curry Society ma Medica en ik had een nawl agus ga je garna was goed hokal is dan kuinig kan ik würdig de baars we gaat de gale stul keri maar ballen een baarst agus atra kan ik würdig kan je zien geolog badje als ruin eersper voor een roep en een paar stakgetol als nu geolog in the longest lived literary dynasty in Europe. Ga je deem mag woedig ga je api kuchig aan je pulogienig gezond deem mag woedig weer kalor na kuris ga je curry garische deem go curry agus is son over had ik nach elsene tuksin gaf veel nach Macpherson or heen kuchig so sin skialach kijk clown ich würdig at gema animal an de niechtri sa torgan waarslachke achke die ein haast wat an de ballen humor dachach ma doe dat njeren was aan de stul keri maar is hier dochter zo hij ze tocht woorden hinder waar reed ne tochtischen ik naam agus hij bekan kloog en maar goest le ark eerlijk agus hoe dat soms hun bochtelt Joe Ian is misschien zo wat je toen onder wat kleva je wat koemak voor ik ne paarste was in het wat ik mal bij slunien ik ne Count Kini agus kumar bij niechtri agus je gaat skriego ranje mogelijk in Kini agus bekante jekelek doen je nog bekuttig jongens naar die het machara naar dan gaat uurgoed ze terugroet was in we doen je de masselge na bij uren de skriego le paard hier is het van ik wurig murig alapenig maar dan ga ik het dus na ik galappen unam ga je de hurus gaan rooi de pilgrimage ga je ja vatter rood in waar ik je naast ik mijn kinderen zeggen beter ga ik gedaan waar ik maar ski ha round pikken zich het Russisch met huie het knoch kan de jaws kan gleich kan het meer nooit bouwen ruis de vetterste val is dat de rooi wel nog lang dan het knoch kan het nog lang naar huie kalaner ik en ik als soortliche raam wikken was in